Ucenjia wa mahinda ukoretwo ukigiritanio nginyanagia na ukunderu wa magetha migunda-ini, undu uria wonekanite kuiga hatika-ini kioneki kia bururi kwihunia mugaru na miaka ya nahau kabere. Mutaratara wa urimi uthiete na mbere na gucenjia, arimi makihimbiria urimi wa kiriu na gutirika wa kimerera. Na chakula ya kienyeji haitingiki sana kulingana na hali ya mabadiliko ya nchi, kwa sababu venye tulikuwa tunapanda ndio huwa inaendelea tu kumea, inamea tu, mradi tu iwekee ile mbolea ya kienyeji utaipata inaendelea vizuri. Ende gicigo-ini kia Butula kaunti-ini ya Busia, urimi wa kimerera noguo uthiete na mbere na kwirahirwo kuma hari o mihariri-ini ya mbegu cia kuhanda, miigire yacio o hamwe na urimi ugi uria magayanaga mari unyitaniri na ikundi cia kumenyerera maria maturigiceirie. Lakini zangu za kiasili ukikuja utaona tu iko kwa guard, kama ni hii unaona tu nimeweka hapa, na utaiona tu nikiitoa tu na unaiona tu kwa macho yako mwenyewe vizuri tu vile iko. Lakini wakati nishavuna hiyo mahindi, nitachagua ndani yale mahindi yakauke kabisa kiasi ya kuanza kudondoka yenyewe. Sasa hapo nitaweza kuitengeneza vizuri, na ninatumia jivu ya maharagwe ama soya. Baada ya kuzipiga soya na maharagwe, nachoma hizo vitu na ninatengeneza. Zikishakuwa laini kama jivu, naweka kwa hiyo mbegu yangu ambayo nimekusudia kuipanda. Hata kama yenye nitataka kuuzia wakulima wenzangu, ninaihifadhi hivyo. Natafuta kitu kama mtungi ambao una maji, nitie hii mbegu na hii jivu na nifunike. Hakuna kitu inaweza ingia. Uhuthiri wa thumu wa kunorithia tiri wa gwithondekera makiugweta ta umithio magetha-ini mao. Majani ya shambani pia huwa nailete hapa. Nikishaileta hapa tena itarudi kwa shamba. Sasa hakuna kitu yenye huwa natupa ati ni mbaya kwa shamba yangu. Makaratasi ya nylon peke yake. Ile jivu ya nyumbani huwa tunamwaga. Ile mbolea yoyote tu yenye nimetengeneza huwa naleta hapa. Lakini nilienda nikapata huko India wamama wanaamkanga asubuhi na magunia. Wanatembea wakisafisha town, na hiyo wanafagia hiyo matawi yenye yanatoka kwa miti hizo wakiweka kwa magunia. Kumbe wakienda nazo wanaenda wanaweka kwa piti. Sasa hapo watakuwa wanamwaga tu jivu, wanamwaga kila kitu hivyo. Ikifika wakati wa kupanda kirudisha kwa shamba, mahindi yao inafanya vizuri sana. Na hapo nikajifunza, mimi siwezi kuacha tawi lenye limekauka likae tu hapo siku 3. Nafagianga kila saa nikiweka compost yangu ambayo itanisaidia next year ama for the next season ya kupanda. Ni urimi ukenereirwo ni kugacirithia buthi wa irio gicigo-ini giki na kunyihiria aikari thogora wa uturo. Sababu hata hiyo mandazi nikishatengeneza kutoka kwa unga wa muhogo na ndizi, najua sitakosa sabuni, sitakosa shilingi ya kushaga. Kama ninahisi maumivu sitakosa Panadol. Kwa hivyo kuna vyenye inanisaidia mahali na inaokoa hali ya uchumi. Mihogo tena matawi yake unaweza itengeneza mboga, na hiyo mboga inakuanga mboga tamu sana, na pia hizo mboga huwa tunauza. Unaona, yote ni chakula, tena ni kitu yenye inatuletea pesa. Kwa mfano kama hii viazi, hizi viazi huwa tunatengeneza nini, unaibonda mboda na hiyo unga ya chapati, unaitengeneza mandazi, na hiyo mandazi unapeleka sokoni unauza. Ukipeleka chapati ya mihogo ama chapati ya viazi kwa soko, ile chapati ya unga ngano itabaki, sababu hii itakuwa mzito. Ukikula moja muda anasikia ameshiba, na huwa wanauza na wanapata pesa. Hiyo unga ya wimbi pia huwa tunaitengeneza, unaichanganya na soya kidogo, unaitengenezea watoto. Matariirie kwihotha kwao urimi-ini uyu kumahotithĩtie kung'ethanĩra na ucenjia wa rĩera, amu kimera matiagaga buthi makũmbĩ-inĩ mao. Thabarĩ itũ ĩcokete gũtwerekeria mũgũnda-inĩ wa Beatrice Wangui na Francis Ngiri thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru, arĩa onao kuma ũgĩ-inĩ wao wa kũmithia mbegũ na gũciga bengi-inĩ cia mbegũ matarĩirie kũrirũkĩtie ũrĩmi wao na njĩra nene. Ũrĩmi ũyũ wa kĩmerera ithuĩ tutihũthagĩra ndawa, nĩ tondũ nĩ twĩthondekagĩra thumu witũ, na nĩ tũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya gwĩthondekera thumu witũ. Nĩ tũrĩ thumu twĩtaga cold compost, icio nĩ indo iria ciothe ciumaga thĩinĩ wa mũciĩ. Nĩ tũrĩ ingĩ twĩtaga mboka iria tũthondekaga ĩkahĩa na ihenya. Nĩ tũrĩ na thumu tũrathondeka wa magunyu, tondũ rĩu wĩra witũ nĩ gũthondeka ũhoro wa tĩri. Irio cia kĩmerera ũngĩtwara thoko itirũgamaga,
ona tuhuragirwo thimu tukiondirenda ngwaci ya muthemba wa blue nayo turenda marigo ma muthemba fulani turenda mboco fulani itirugamaga mbegu citu tondu wa mbere tutihuthagira ndawa tutihuthagira fertilizer oguo ona wendia tunyinyi ukona faida gutire hathara uraruta. Uthuthuria kuma honge-inĩ cia kũhĩtana mathĩna ma ũcenjia wa rĩera nĩcio Biodiversity and Biosafety Association of Kenya hamwe na rwa African Biodiversity Network ũkĩonania ũhũthĩri wa kemiko ũrĩmi-inĩ nĩ ũkoretwo ũgĩcangĩra harĩ gũthũka kwa marĩa matũrigicĩirie makĩria rĩrĩa kemiko icio ciatukana na tĩri. Naga nĩ ũndũ wa Biba ABN nĩ tondũ support yao nĩ tũmĩte tũkorwo twĩna kĩndũ gitũ gĩa kũrĩa na tũgakorwo tũkĩhota kurima migunda-inĩ ĩrĩa twetĩkĩtie atĩ tũtingĩhota kũruta irio kuo. Kwoguo nĩ tũteithĩtie nginya gũtuonia matekinoronjĩ marĩa twagĩrĩirwo nĩ kũrĩma tondũ ta gũkũ gwitũ gũtirĩ maĩ, ona tũtirĩ maĩ ma rũĩ, tũtirĩ maĩ ma mũberethi. Ndo hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra ndawa, mbura yaura, ndawa ici icoka igathiĩ kũrĩa maĩ-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna rũhuho rukoya ndawa icio ruhana rutarukunguru gathi mabati iguru mbura yoira rugoka matangi manyu. Narĩ njĩra ya kũrigĩrĩria tĩri gũte ũgunyu na ũruru waguo, arĩmi aya nĩ matarĩirie kĩhonia kĩgiĩ thĩna ũyũ. Miti ni mzuri na tena miti hii hewa yake ndio inasaidia hii chakula kukua, kwa sababu inaipatia nguvu ya kuipeperusha kuitoa chini. Kama miti iko karibu, kama umepanda mahindi nayo inasema paka mimi nikue kama wewe miti, na kumbe inakujanga inakuletea chakula. Na wakubali kufanya kilimo, na hii kazi atakubali kama ameanzishwa akiwa bado wako kwa shule za msingi, kwa sababu mtu akitoka tu hapa akiwa hajui maneno ya kulima alafu amefika university anaambiwa ufanye maneno ya ukulima na kwa akili zake hiyo maneno ya ukulima haitawezekana. Lakini wakianzia wakiwa wadogo hivi, kuanzia ground tu kama ECD hiyo, shule za chekechea hizo, wakianzia hapo wafundishe maneno na kukulima, wakuwe wanaonyeshwa mbegu, wakiwa wanaelezewa hivi ndio tulikuwa tunafanya, hiyo kitu ianze kukua ndani mwake, akiwa mkubwa atakubali kufanya. Gũthiĩ na mbere mendekithĩtie bũrũri wa Kenya gũkũrana mbegũ cia kĩmerera na gũthengia mũkana wa kũhotomia ũcenjania wacio bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.